bazar thlir tu te thole ni chibai kan bu ka cheu khovel chanchin thar lang sar zual ilo thlir le te ang North Korea ram spy ho tu hlui chuan BBC nan kom na North Korea ram shoi tu te thuruk apuang ta mi mai he North Korea ram spy agency ho tu hlui hi Kim Kuk Song ania an ram spy agency chu North Korea supreme leader ta na mit bengle thluak an ni thu soya heng spy te hian thuruk an vonga an mani social tu te chu aru ka that turin mi an tira paisa tuak na turin dan lovin dam doi siam na laboratory te po an din ni na soibok North Korea ram sipai senior colonel Kuk Song hi North Korea ram communist sarkar chi hlorin mani thina ni na sang tak chela North Korea a hun rei tak man nuwa kum sang ni sompali khan South Korea ram atlan chia in tuna hian South Korea ram spy te nen an thok ho mek ani Kuk Song chuan North Korea ram shoi tu te chuan an thei angin sum an siam ti soin rui hlawan thal ruwa Middle East le Africa rama teral thuam an tol thina South Korea beidan tur an rel fo thu te North Korea spy te chuan khovel huap an dap thu te asoi bokani Kuk Song chuan North Korea ram shoi tu Kim Jong Un chuan raldo thiam ni achak berawangin chutianga in lan tir chu atum thin ti asoya kumsang ni pakwa khan an ram spy agency thar reconnaissance general bureau RGB chudinin apa chon stock na ave wangin Kim Jong Un chu an ram shruai tu ani a khovel huwa pa ming hriat hlo tak Kim Yong Chol chu he bureau ho tu pa hi ni Colonel Kuk Song chuan sang ni pakwa me thla khan North Korea official lui South Korea lama atlan cheda wanga that turin terror task force din ania he terror force hi Kim Jong Un chuan apalung ti oina na din ani ati ni in soya he pol ho tu hi ani thu Kuk Song chuan soin an na chu aru ka huang jang yop tha ania ma se an hlotling talawani kumsang ni som khan South Korea Navy telong pakhat da chionan chu torpedo ka ani wangin apila mi somli paruk line nunna an chana hei hi North Korea hian an ti ani lo thuan soya hemi kumvek November thla hian North Korea bom engemaw zatin South Korea rama yong piong thlirkar adenga sipai pani le civil mi pani an thia hei hi Kuk Song chuan a howati ani lo thu soin ma se RGB chunga chuan he thil hi an riat thu le hlotlin na an ngai thu soya North Korea ram ho tu te thupek lo chuan hetiang hi ti ani lo wang ti achiang ati bok Kuk Song chuan North Korea chon kong siam ringot po ho tu lu ber thu lo chuan an ti ngai lo hrim hrim a chuan an ka pil le yong pi yang island ka te chu ho tu lu ber thu lo chuan tu man an ti lo wang ati mi mai Colonel Kuk Song chuan North Korea spy te hi an thle ti soin South Korea ram presidential office te po kum nga kum ruk te spy ni chungin an thok thei ti asoya South Korea ram tlom ngai pol shwai tu te zirna ina zirtir tu te po North Korea ram en thatu te hi an vani thin ati North Korea hi khowela ram re thei ber jingami ani chungin internet thiam ram dang network ti buai tu hacker sang ruk chuang an nei ni in Kuk Song chuan asoya hetiang tur hian Moranbong University chuan an ram chung zirlai thiam berber la khomin kumruk chunga bi ka zirtir na pe kan ni a hengmi te hi Lazarus group ti a hriat ni in khowela cyber attack ranga anin rol na sa hle ni in asoibok Kim Kuk Song hian chipcher takin North Korea ram thuru khi asoya English thiam tan chuan BBC website lama chiar tur oma news dangkara chuan chipchiar kan soiman lawa ngai la athange khowela choi moina ngai san hlo ber tia soi thei Nobel Peace Prize chu journalist pani hnen a hlan ani don kumina Nobel Peace Prize hi Russia le Philippines rama journalist hnen a hlan ani don ti puan ani a Philippines journalist Maria Ressa le Russian journalist Dmitry Muratov te hi ngaidan soi chuak tura zalenda freedom of expression von hintuma ma an lang na wanga he choi moina hi pe kan ni thu Norwegian Nobel Committee a chairwoman Berit Reiss Andersen chuan asoya Reiss Andersen chuan heti la hian an ni pani hian khovel hun sang sanga har satna le nek sor tu an punzel laia
press meet te zalen na atana beitu journalist te ai o anni atibok Nobel Peace Prize hi sang khajakwa somthum panga khan German journalist Karl von Ossietzky hena hlan alo ni to a chumi hnuah chuan kumin hi journalist hena hlan ani le na masaber ani a Risander sen chuan thudika in ngat zalena nena tho journalism hian thunai na man sual venga dot le in bumna aveng bokani ati Nobel Prize hi kumin December ni som hian semchu ani donani USA a khuan phalna nei ti tan chuan silai lei thei ania kumtling to chin chuan in ven nan silai an nei de vek maya hi mitam takin an thi pha to chungin silai zor khapna dan hi ramro pui USA a khuan an la pas theilowa silaya in ka na wangin an thi de urang mai ani cholni jing keni tan cholni zan khan St Paul Minnesota a bar lun tak pakhata silai manga in ka na a thleng le a mei chepa khat athia mi som pali in hliaman tuar hetianga in ka na thlen na mun hi 7th Street Truck Park Bar ania police te chuan he in ka na hian mi engemaw zat in silai an met puak ni in an soya damdoi ina en kol ngai khopa hliam tuar mi pathum te chu police te hian an mana St Paul Police Department chuan an pathum hian damdoi in atanga chu vele ko ta an chungchang rel ani ang anti he in ka na thi meichia hi kumsom ni borvel ni in Star Tribune chanchin bu chuan kumina he khopu in ka na thlenga wanga thi somthum pani na ani antia hliam tuar te ero nun na chan lo anom lo ni in police te chuan an soi 7th Street Truck Bar hi he khopu in ti hlim na mun Excel Energy Center chim lama ni in Minnesota Wild team te home stadium ani nge Iraq ram Prime Minister Mustafa al-Kadhimi chuan Al-Jaburi hi sang khajakwa somsari pathum khan Iraq rama apianga ISIS roi tu tha tak Abu Bakr al-Baghdadi deputy kha ania tuna ISIS ho tuluber Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurasi deputy hi nile meka ngai ania USA chuan Al-Jaburi hi firfiaka puang to in alumana dollar makta duai nga lai aphalani Al-Qaeda atanga ISIS an kal ran tran tira tanga ISIS roi tu Iraq le Syria rama ISIS ten ram an nei theina tura thei top chu tu ania kumsang ni panga khan US in an mana Iraq a US tanina kum nga tanga sang ni som pakhat khan chu ania a chu vele Al-Qaeda zom le in sang ni som pali khan ISIS azoma an roi tu poimo berani chauta zelani hetianga Al-Jaburi manani taka hian Iraq ram intelligence officer te chuan ISIS roi tu dang te po in Iraq sarkar laka an himlauti an hreto anga khoya po biru se kan man thei ti hi kan thu cha ani antia Al-Jaburi an manawang hian ISIS te din mun po chiang zokin an hre thei don ni in an soibok in fiam na lam lo thlir leila World Champion ni live friends chuan Nations League final a Spain 2-1 an in an champion France in semi final a Belgium laka sinhi an phur nuwa 3-2 ne na changin final an luta final a po hian sipur masajok an tanga ma se to pa achak jok an ni le ta thowani final a hian Spain chuan beisei lok ang nge in ball an changtama beisei angin in khelero anung lova Spain tan Mikel Oyarzabal chuan goal mashwaya ron khunga hei hian in khel boruak aron chok nung sota sipur thiam France hian goal khung tumin an norve ngala sian phura tanga minute ni na leka Karim Benzema chuan goal moi lutuk khungin an sipur aron shoot ngal tamai rengani France tan hian fi laya Paul Pogba atangkai rem hle a ma se Spain hian ball an chang tam zui zela France hian counter attack a Spain tlar nung an wachai boi le thina Kylian Mbappe le Benzema ten hlawm thei hle a Mbappe hian changna goal a khung tange nge ni Mbappe goal hian soisel a hlo hle a Theo Hernandez cross chu Spain defender Eric Garcia chuan pet chu tumin na lo khoya hemi ball kal zel hi offside position a om Mbappe hian lo la in a khunga Spain lamin soisel vioma se referee chuan goal a pom miawa football dana ti luyale lam defender in ball a pet ani chuan offside position a om le lam pol in lo lama se offside pek turani lo ti lo om ve boxia chuwangin France in changna goal atanan mangjui tani tun haya goal khung thei Benzema chuan team thatak laka kan ni na kan lan tira
kan beidong ngai lo ti kan lan tirani si kan phut nuwa po kan boi lova hei hi team ro puizia ania a hun dik ngak turin kan tur fei bokani ati European champion Italy ne tu Spain hian an game ngai ron khelin ball an chang hnema ma se striker tha an nei lo atopa an tur ta a France rama piang Spain player ni ta Aymeric Laporte chuan kan la no panglom na team ro pui tak kan ni ti chu hai rual an nilowa kan el pui ti a in kan khel tha a kan khel moi zo boka ma se to pa chuan gol khung che chir ani wangin kan chaklo ta a ana du kher mai ati heti lai hian hun top dona Spain goal bo ana hleya France keeper Hugo Lloris chu chitha felo se chuan Francian goal ni an chu le in rin oma minute somriat pakuana Llorisian Oyarzabal goal khung tura dan saka ben satanga ron lut Yeremi Pino goal khung tur po hun pek bela Llorisian alo nampera France an chakpha ani Nations League hi kumin hi voi ni na ania sangni som pakua khan Portugal an champion ani kha kumina hian pathum na in chu in Italy le Belgium anin khela Italy hian 2-1 in ne na an changani Myanmar lam hoi leila tun hai khan Myanmar sipai rorel tu te chuan IAEA Wardi Regiona Ministry of Labour Immigration and Population na thokte zinga Civil Disobedience Movement CDM zom tu an thatne ma wangin an ayo tu turin mithar engemaw zat an rual le ta a an vaya an kalsan na ruak hi ruat sen chi ani lova na poimo bik thok tu tur mi som ni panga ruat thar an ni ti an puang IAEA Wadia hian immigration staff zani don CDM an zoma ma se an jinga somnga vel chu kir la in sipai rorel tu te hna in tiam na ziakin an na an zom le to bokani Sagaing region a Suibo police station a chuan tuma local su minron hual box su a himlo ti antara Suibo PDF te chuan he police station hi grenade so min an voma a chena sakhop mai anti Pale township a chuan cholni khan sipai bai karon tlan te chu local PDF ten palpo bom mangin an lo beya sipai paruk anthia bike po pathum machia anti cholni ve khan yangon region a Thingangun township a police station kota bom apuak dur maya chunre lai velani wangin hliam an omlo na a police te an tri hle ni in soyani heti lai hian cholni chhun ve khan Kamaiwood township a po Wayama street a tayar zor na dor kota bom apuak bok PDF te hian silai mu an nga lawa wangin bom manga sipai te be hi hlogin rem chang zoka an ngai wangin bom manga in be na anasa zela Dala township a po siam chop bom mangin police station chu cholni khan be ania Thaketa township a po Burma Final Revolution Armed Forces te chuan sipai omkhom ma bom man voma tlan singhal ma se sipai pani pathum chuan hliam na tak an tuarani cholni ve khan dobon khwa a Noi Wat Administration Office honna an nei lain bom apuaka antal boina sa hlea Bahan township a po traffic police office chu cholni khan be ani bok Thanlit na po court le city development office a cholni khan bom apuaka mi pakhatin hliam atuara Bazundang township a po Orchid Hotel kota fountain an siam chopa bom kamania apuak lo hlau thungani PDF ten warning anti chu wangin khosang sanga sipai ten kho ho tu atana an ruat te an bang zela kho ho tu ningam an tlem to hle sipai rorel tu te hian khowel ram sang sangin an pom lo ti ria in tuna hian Burma ram mun sang sanga political party din chapin Zalian Paul din an tummeka Voinian Asian how to the chuan Myanmar Rama political party pariat an kom don an tia ma se heng political party te hi sipai ten an mai bal thup na na an din chop nia soyani heti lai hian soi to ang khan Burma ram mun sang sang PDF te chu an chak deuh dewa bom hanga sipai be na hluar em awangin sipai te tan mun himlo atam hle to ani bazar channel ilo thlir awangin kan loma voina hun nuam tak lo mang le ang che